Implementimi i rregullave evropiane për mbrojtjen e ambientit do të përmirësojë standardet e vendeve që duan të bëhen pjesë e familjes së madhe evropiane. Megjithatë, është e vështirë të sigurohet baraspesha midis kujdesit për ekologjinë dhe zhvillimit ekonomik. Kujdesi për ekologjinë kërkon mjete materiale serioze, të cilat do të investohen në përputhje me të ashtu quajturat ligje të gjelbra. Këto mjete, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund t'i përfitojnë. Midis gjërave që u mungojnë pjesës më të madhe të vendeve të Evropës juglindore, është vetëdia ekologjike. Tani për tani, mbrojtja e ambientit kuptohet në kuadër të pastërtisë urbane. Sa janë të përgatitura këto vende të punojnë edhe në parandalimin, në vend që të merren vetëm me pastrimin? Кога станува веќе збор за оваа тема, да бидеме искрени и праведни. Ти, како индивидуалка, во матичната држава, не можеш да го правиш процесот на рециклирање прво затоа што немаш основни бази за тоа, ниту пак информации како се распоредува и фрла отпадот. А немаме ниту хибридни возила. Секое лето во пожари исчезнуваат хектари шуми. Во реките лови неупотреблива бела техника, а рибите пак константно и необјаснливо се иструени нора. А Европа и понатаму дава милиони и милиони евра за политиките на животната средина и инфраструктурата во Албанија, во Србија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, во Хрватска и во Македонија. Не можеме да очекуваме секогаш некој друг да не спасува нора. Ајде, јас и ти да видиме што можеме да направиме сами. Ајде. Ајде! Рафинеријата Окта, која се наоѓа во близина на Скопје, веќе 3 децении со ред ги загадува водата и почвата во нејзината околина. Македонците ангажираа стручњаци од Словенија и од Австрија за да ја испитаат вкупната загаденост од Окта, во чија близина во почвата беа најдени траги од тешки метали, а водата беше докажано дека е бактериски загадена. Граѓаните бараат одговорност, но менаџментот од Окта истата не ја презема и покрај притисоците од власта и од јавноста. Në tokën e Veles, ka përshëndrime të mëdha të metaleve të rënda kancerogjene, prania e të cilave është 15 herë më e lartë se sasitë e lejuara, të cilat janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Prania e metaleve në tokë jo vetëm që është mbi kufijtë e lejuar, por ato e kanë kaluar kufirin, pas të cilit gjendja konsiderohet katastrofike, megjithse shkritoria është mbyllur para 7 vitesh. Македонија има 40 реки. Речиси сите се загадени со исклучок на мал дел од оние кои течат високо во планините. Штом се симнат во урбаните населби, веднаш се загадуваат со комунален и индустријски отпад. Ниедна река во Македонија не е заштитена со интегриран систем за прочистување на отпадните води. Реката Вардар, која тече низ Македонија, а се влева во Егејското море во Грција, е најголемиот предизвик на политиката за здрава животна средина на државата. Имено Македонија презела обврска кон Европската Унија за да го подобри квалитетот на нејзината вода. Добила и донација од Европската Унија од 1,7 милиони евра за да го подобри нејзиниот квалитет. Со овие средства на Вардар се поставени 2 станици за контрола на нивото на водата, температурата, квалитетот, како и присуство на метали и слично. Па како што реков, тоа е еден процес кој што треба да се постави систем за негова имплементација. Значи, едно е да се помине закон во собрание и тоа се случува, но потоа подготовката за спремање на тој систем и те што треба презема одговорност, како општини, компании, институции, тоа е бавен процес и тој систем не се воспоставува толку брзо колку што би требало. Тоа чувство на одговорност за околината е на пониско ниво, особено кај повозрасните генерации. Морам да напоменам дека во помладите генерации се чувствува некоја желба за промена и сметам дека ја сваќаат поврзаноста со околината и со природата, отколку тоа што го прават повозрасните генерации. Балканска култура, кај ќе најдеме, таму фрламе. Тоа е. Не сме одговорни самите. Треба од дома кој сакаме да ни биде чисто. Поте ви надвор, јама тарасата од кај мене, фрла, шиши, една друга. Ни се обирам, ама не еднаш. Некој се чувствуваш шо па ја, а не? Али треба секој. Свесни да бидеме сите да се тргнеме од паметот наш дека треба да живееме, нема да шкрги, еве ги рибите по море едно од друго гледаш, на се е загадено. Како риба да ставиш на маса, кој не знаеш, и од таму кога идат, нели, и овие замрзнатите не знаеме ние што јадеме, не? Ние се
подобри закони може да се промени. Со повисоки казни исто може да се промени, ама не сме во состојба сега. Највеќе ми пречи, да речеме, кога ќе дојдам овдека, кога ќе ги видам несредени улици и тротоари. Тоа највеќе ми пречи, тоа е тоа. И во Албанија состојбата со загадување на воздухот не е поразлична. Според истражувањата на Институтот за јавно здравје, загаденоста на воздухот во Тирана изнесува 30% или 3 пати повеќе од дозволената граница на стандардите на Европската Унија и Светската здравствена организација. Токму поради ова, Тирана и натаму останува водечка европска метропола кога станува збор за загадувањето на воздухот. Shqipëria ka edhe një tjetër problem serioz. Para pak kohësh, analizimi I gjendjes së pyjeve në Ballkan, që u bë nga gazeta britanike Independent, arriti në konstatimin se Shqipëria është vendi më I prekur në botë për sa I përket zhdukjes së pyjeve. Sipas Institutit Nacional të Statistikës, rreth 10 herë më shumë drur janë prerë ilegalisht, por deri tani askush nuk është akuzuar ose dënuar për këtë lloj krimi. Државата се уште има проблем со корупцијата кога станува збор за модернизирање на водоводниот систем. Ова е резултат на високите цени, на вградените материјали со сомнително потекло и лошиот квалитет. Албанците во голем процент не пијат чиста вода. Para disa vitesh, të paktën 500 persona janë helmuar me ujin e ndotur të rrjetit të qytetit Ballsh të Shqipërisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, helmimi ka ndodhur si rezultat I ujit të ndotur të rrjetit të qytetit, në të cilin sipas mediave lokale janë përzier ujrat e zeza. Problemet më të rrezikshme mjedisore lidhur me aspektin ekologjik janë ndotja e mjedisit, sidomos e ajrit dhe ujit, nga faktorë të ndryshëm, nga burime të ndryshme të ndotjes. Ajo që thash pak më përpara, si rezultati I vlerësimit dhe sistemit të urimit që ekziston, ne grumbullim të dhëna mbi burimet e ndotjes në vendin tonë. Dhe kryesisht ndotja e ajrit vjen kryesisht nga sektori I transportit dhe sektori I ndërtimit, ndotja e ujrave vjen kryesisht nga sektori I gjenerimi I mbetjeve urbane, si dhe shkarkimi të ujrave të zeza të patrajtuara në mjedis. Po ashtu ka dhe elemente të tjerë të dëmtimit të ekosistemeve, natyrisht disa janë të lidhura me arsye të caktuara, ndërsa pjesa tjetër është dhe rezultat I ndryshimeve dhe impakteve në aspektin global të ndryshimeve klimatike. Gjithsesi ne mund të themi që aktualisht problemet më mëdha ekologjike lidhen me administrimin mjedisor të mbetjeve urbane dhe trajtimit të ujrave të ndotura. Këto janë dy çështje më të mëdha mjedisore dhe këto përbëjnë dy prioritetet politike dhe programore të Ministrisë Mjedisit dhe që ne padyshim I kemi përfshirë këto dhe pjesë të programit të qeverisë. Problemi kryesor I qytetarëve të Kosovës, për sa I përket ekologjisë, është mungesa e ujit të pijshëm. Në më shumë se 80 komuna në Kosovë, gjatë ditës bëhen ndërprerje të ujit, të cilat në raste të caktuara zgjasin deri në 12 orë. OSBE dhe UNMIK kanë konstatuar se situata do të përkeqësohet. Nëse nuk do të ndërmerret ndonjë masë konkrete, Kosova do të duhet të importojë ujë të pijshëm. Për momentin, 80% e popullatës është duke pirë ujë të ndotur. Të gjithë kanë të qartë se donatorët potencial nuk do ta mirëkuptojnë bashkëpunimin për zgjidhjen e këtij problemi nëse nuk do të kenë garanci se mjetet do të përdoren për këtë qëllim në interes të qytetarëve të Kosovës. Vendi ynë momentalisht ballafaqohet me 3 ose 4 pikat më të nxehta ose hotspote, të ashtu quajtura. Ato janë të gjitha vendburimet e ndotjes që rrjedhin nga deponit metaleve të rënda nga trepsha, do të nga mbetjet industriale të ekstrahimit ose të pas flotimit të mineraleve, ato hudhen në do të thotë jo në deponit të organizuara ose janë hudhur edhe më përpara dhe ne trashëgojmë mbi 60 milion ton të këtyre mbetjeve shumë të rrezikshme, të cilat kontaminojnë ujrat sipërfaqësor, nën-toksor, po edhe ajrin dhe shëndetin e popullatës. Janë diku rreth 7 deponi të mëdha për të cilat po tentojmë të bëjmë diçka. Si hotspots e pikë nxehtë tjetër janë termocentralet e Kekut, Kosovës A dhe B, po sidomos Kosova A me
të gjitha objektet ose ndotjet përcjellëse duke përfshirë këtu përveç ogjaqeve dhe shkarkimit të emisioneve të pluhurit lart, deponit e sajna, mbetje tjera të vajrave të ndryshme, të transformatorëve që janë vajrat të kategorisë vajrave të rrezikshëm ose të klasit të rrezikshëm, ka mbetje radioaktive, ka mbetje të lloj-llojshme të cilat duan zgjidhje dhe janë të deponuara ose të mbetura mbi sipërfaqe të punuesit bujqësore të tokës. Gjitha këto do thotë janë problematikat më të mëdha. Momentalisht kemi edhe problemin e Ferroniklit si kompani e privatizuar, ku një kapitalist perëndimor do thotë edhe pse duhej t'i plotësonte të gjitha kriteret mjedisore, ende nuk ka arritur t'i realizoj premtimet dhe të plotësoj kriteret e lejes që e ka marrë nga Ministria e Mjedisit dhe nga Qeveria e Kosovës. Ju jep rëndësi hudhjes me dorina? Po, atje ku e kam në shtëpi, atje shumë pastër të mojnë. Një që ka se gjujnë këtë në kese i lojnë në parabar në për shtëpia, po çdo të mërkure vinë ata të higjienës e marrin, bardhukin e marrin e pastrojnë. Edhe tejteve vinë e lojnë asi me qisterën e pastrojnë e pojnë për marak. Pa ato që ka i ma tepër që e prek popullatën, përgjithësi është ndotja e mjedisit, e kuptohet atë në atë kohë do të hynë edhe uji i papastër që kur njerëzit nuk kanë aq besim lidhe me ujin për shembull, thonë se nuk është, edhe pse këta këtu i sjellët shpeshherë thonë se bëhen analizat dhe sigurisht bëhen, si kanë laboratorat e krejt, por prap dyshimi ko pasku e ekziston, sidomos kur turbullohet ujin e Badovcit e Batlave se ku ta di ju. Problemi më i madh në Kosovë mendoj që është ndotja e ajrit, më pak është ndotja e ujit, sepse në bilis termoelektrona zakonisht e ndotin ajrin shumë, dhe qaj ajr vjen shumë rreth Prishtinës. Edhe problemi më i madh është ndotja e ajrit. Ma shumë brëngusën për ajrin e papastër, sepse uji ma pak është i papastër. Më thonë uji kryesisht është i pishëm dhe i mirë, po ajri kryesisht është i papastër. Романија може да се пофали со 300.000 хектари надопрена шума по Русија. Таа е собственичка на вториот поред најголем простор во Европа. Со нелегалните сечи околу Карпатите, Романија изгуби околу 300 хектари на шума. Со влегувањето во Унијата, Романија може да се пофали со ефикасно спроведување на европските регулативи за заштита на животната средина, што не е случај со другите европски земји, како на пример Грција. Но ова ништо не значи за подобрување на состојбата и подобрување на условите. Este o grea întrebare. Ca să fiu foarte sincer, cred că nicăieri nu este preocuparea de top, preocuparea ecologică, ea este în primul rând cea economică. Dar oamenii greșesc foarte mult pentru că inclusiv deplasarea atenției de către criza economică din zilele noastre a făcut confuzie în mintea oamenilor și au uitat de protecția ecologică și protecția mediului. Vă afirm cu toată convingerea că pierderile cauzate de actuala criză economică sunt cu certitudine mai mici decât potențialul dezastru planetar generat de încălzirea globală a planetei. Deci avem timp să facem acum ceva și s-ar putea ca generațiile următoare să ne condamne nu numai pentru ce am făcut greșit, dar și pentru ce nu am făcut în timpul nostru. Se pare că România ar fi în top 5 țări nepoluate din Uniunea Europeană, adică cu un grad de poluare foarte scăzut. Nu, suntem o țară foarte poluată, de la oameni până la atmosferă. Așa, și crezi că oamenii sunt direct răspunzători pentru poluare? Da, sunt direct răspunzători, normal. Știi care e țara cea mai nepoluată din Uniunea Europeană? Aș zice Elveția. Ok. Crezi că România se încadrează în top 5? Nu, nici de cum. Nepoluant sau poluant? Nepoluată. Cred că da, pentru că noi nu avem industrie și amprenta noastră de carbon e foarte mică, adică nu... Foarte tare, foarte tare. Dar în mod normal, crezi că cetățenii sunt responsabili pentru poluarea unui mediu? Dincolo de gunoiul care se vede că aruncăm pe stradă, repet, neavând industrii grele sau lucruri care chiar dăunează mediului, nu cred că
poluăm noi ca cetățeni și încet cred că a început să intre în conștiința locală reciclarea și alte concepte din astea. Să închizi robinetul mai des, să oprești lumina, să scoți din priză și așa mai departe. Добивајќи многу мала поддршка од јавноста, игнорирани и најчесто под различни притисоци, заштитниците на животната средина беа ограничени во можноста да влијаат врз носењето на законите во државата. Така беше се до 2007 година, кога Бугарија заедно со Романија станаа последните членки на Европската Унија. Кога ова се случи, како членки на ЕУ, се промени преку ноќ, и тоа буквално. Në aksionin e tyre të parë më të madh, ekologjistët fituan në planin qeveritar që pretendonte që 29 rezervate nacionale të rëndësishme duhet të mbeteshin pa mbrojtjen e shtetit. Ministrat ishin në dilemë për idenë që të gjitha rezervatet e mëdha natyrore në Bullgari të bëheshin zona të mbrojtura, pasi një gjë e tillë do të ndalonte planet e shumta për ndërtim dhe urbanizim, që do të shkaktonte protesta nga ana e sipërmarrësve, punonjësve të ndërtimit dhe pushtetit lokal. Megjithatë, ekologjistët ishin këmbgulës duke u mbështetur në kriteret e Bashkimit Evropian, të cilat kërkonin që vendimet të bazohen në vlerësime shkencore për vlerën ekologjike të çdo rajoni. Në fund, Këshilli i Ministrave i pranoi konkluzionet e mbrojtësve të ambientit. Оваа победа за екологистите значеше дека 28% од територијата на државата ќе биде заштитена. Искуствата покажуваат дека секоја членка на Европската Унија и нејзината влада не смее да ги игнорира еколошките организации и треба да ги вклучи во процесот на носењето на одлуките. Аргументите на невладините организации тежат многу пред Европската комисија и затоа тие треба да бидат почитувани и да не бидат занемарувани. Која е најзагрозената гранка во поглед на екологијата, најзамрсен сектор во поглед на екологијата во Бугарија? Ужасно замърсено е Черно море. Значи, там има драстични дупки в законодателството. Не се опазва Черно море, строи се страшно много, цялата ивица е застроена и съответно хотелите и големите комплекси не си пречистват водите и ги изхвърлят много от тях директно в морето и морето почва да става много замърсено. Съжалявам, че правя лоша реклама на България, но това е факт, така е. И също минната индустрия в България да работи много на тъмно и ние не знаем всъщност те какво правят и как замърсяват. Има големи минни производства с много замърсяващи технологии, примерно с арсен и с други тежки метали. Те търсят, обработват злато и не знам какво още и съответно замърсяват околните реки. Знаете ли којато е најчистата и најнезагадената држава во Европскиот Сојуз? Предполагам, че България. Сметате ли, че гражданите се директно виновни за нарушаването на екобалансот и замрсуването? Ами да, смятам, че възпитанието на българина е стигнало до там, че за него да си хвърли букуко, примерно, или няма никакво значение за тях къде и какво правят. Предполагам, че нещата едва ли скоро да се оправят. Најчистата држава в Европскиот Съюз. Предполагам Швейцарија. Дали според вас Българија би влезла в топ 5 најчисти држави? Сигурно. Не, мисля, че не знам. Мога да предположа. Примерно Германия или Швейцария. Смятате ли според вас да Българија би влезла в топ 5 најчисти држави? Абсурд. Да, гражданите са напълно нужното. Всеки се хвърля по земята, никой не се интересува да си хвърли в кошчето, изобщо никой не почиства. Хвърлят се нейлончета през балконите и така нататък. Никой не се грижи да се поддържа чистота. Дали знаеш дека во Европа се наоѓа најчистата држава на светот? Искрено не знам, вистина? Да, тоа е Швейцарија со индекс на чистота 95,5 од можни 100%. Да, но Швейцарија не е во Европската Унија. Добро, Огнен, не е. Втората земја по ред е Шведска со индекс на чистота 93,1%. А мислиш дека ние имаме шанси? Мислам дека имаме, бидејќи програмите на ЕУ и помогна, например, на Бугарија да ги консолидира еколошките здруженија, бидејќи тие претходно функционира индивидуално. Значи, сами за себе со тоа што има кампањи и своји програми кои што и не покажаа некој поголем успех.
Епа, си додека е така, тешко дека ЕУ ќе не убеди дека екобалансот во земјата зависи од самите нас. Што значи дека не чека толку пат? Дали ова значи дека разбивме уште еден мит? Влегувањето во ЕУ ни дава можеби поголем придонес за заштита на животната средина. Сепак чистењето е на индивидуално ниво и зависи од свеста и совеста на граѓаните. Баш да ти кажам искрено и не ми е некоја утеха што токму овој мит ни се докажа како полулажен. Добро, можеби следниот пат ќе се покажеме во едно подобро светло. Се гледаме следната недела. Чао. Да, Мила? Ах, миличок, те молам да купиш зеленчук пред да дојдеш дома. Се разбира. Каков сакаш? Органски, нормално. Природен, здрав, непрскан, еколошки. Значи, многу е важно да е зеленчукот органски. Еколошки со вистински баланс. Видете, овој зеленчук е за мојата жена. Морам да знам дали бил прскан со некакви отровни хемикалии. Господине, не е отровно. Ќе мора сами да го испрскате.